Ngizokhuluma kanjani ngisemoyeni? Uyamazi uSiyabo ngendlovu. Wait, isitshele phela kancane my brother wenzeni? Ndifuna imali yami. Because wathi uzanginceda ngizofumana umsebenzi. Ngokumsebenzi andifumani ngoku. Into engifuna ukuyazi ke mfowethu njobe ekhuluma iyi1 ukuthi akasebenzanga nini njobe ngitshelene ukuthi usebenzile 10,000 for 3 days. usebenzile akasebenzanga akakutshela ngusebenzile nangu phambi kwakho umbuzo ukuthi akasebenzanga ngani. Wewe usho ukuthi Fanele uqala ayijoka mamela la 3 days adifumananga la 10,000 le bendikunika yona mani wena mani. Wait, my brother skamula. Uqapkisa wena mani funa imali yami wena. Yonke into ababele ngenza angazi ufuna ngenzeni. Phendula kaje oko wena. Wow. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Pasco Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to me last on Josie Pasco, today. So guys, today ke ngolo ske my brother Mona, ke tlo mo fa fela sebaka so rena ihlaloso re bitso la ke mang le go a ngoletse. Motho mo le kae? Phila sesunja. Nami ngiyaphila umuntu omdala, bengisacela nje utshela ama viewers Josie Pasco ukuthi wena igama lakho bani nokuthi wawusiphaleni. Igama lami uTK. Yes, TK. Ndibhalele imali yana ngento yami ba ekhaya ngikhulele esithembile yaqonda tatami benabafazi ababili so ndimi umuntu omdala pha yaqonda so ndangumuntu odibana nomunye utata pha ezilalini umuntu utata wanixelela ba kuba into zami ngifuna umsebenzi ndaza apha eGauteng yabo so lo tata ke ngoku wanixelela ba ukhona umuntu onondinceda yabo umuntu wandika inamba yakhe wathi ndimfonele xa ndifika pha eGauteng because ngifuna umsebenzi yaqonda so ndaya kwelisangoma eli xa ndifika kwisangoma ndafika ndamxelela ingxaki yami ndayiphalaza imbilini yami ba no into ezekayo sisi bayibona isangoma into zami zivalekile yaqonda so ingase ndifumane umsebenzi because ekhaya kujonge mina ngoba ngumndimi umuntu omdala yabo so wathi isangoma no akho ngxaki ndiyakwazi ukunceda yabo qha wena uba unayo imali engange 10,000 sinike 10,000 then sizakwazi ukunceda ngathi hayi ongxaki le 10,000 ndiyakunika hayi nyani ke ndimnike 10,000 anike namayeza ke anika wona xa indinika andixelele ba hayi into zami zizavuleka ngathi okay akho ngxaki yaqonda nyani ndihambe ndiyomaketha xa ndimaketha ndifumana umsebenzi xa ngandifumana umsebenzi ndisebenze xa ndifumana umsebenzi ngandiqala lapha ndasebenza 2 days 3 days yabo kwathiwa ndabhalela i-SMS ndandivuka ekuseni ifowuni yami ndafumana i-SMS ndifumana i-SMS kwathiwa umsebenzi uphelile xa ndiqoma manje ndiye straight mathupha pha kule msebenzi bendisebenza kuwo yabo xa ndifika pha into ezekayo abafuni noba ndingene egeyithini kodwa hayi mfondini ugxothiwa sisakufuna apha yabo so ndiphinde ndibuyele kule nyanga yabo ke ndithi mfondini la mayeza ondinike wona mfondini yawo umsebenzi ndawufumana qha ndisebenze 3 days ndigxothiwe ithini le nto nafondini yabo because ngoku mina ndifuna into zami zikhanye kuba uyayazi bendixelele uba yonke into ixhomeke kum yabo so andixelele sanga relax suwara uzawufumana umsebenzi relax yabo hayi ndihambe nyani ngabikho stress hey hayi phele boma 6 months qoba yibo andifumana umsebenzi mosiqoma ndibuyele kuye lo mntu yabo xa ndibuyele kwesangoma ndithi efonini hayi funa sapha imali yami because ayikho lento yenzayo funa because okubundixele bazawufumana umsebenzi 6 months iphelile ngoku ndibhalela imali ngaloo nto uba ndifuna ndincede uba ndifumane imali yami kulaa mntu yabo Uthi wena ke batla i-viewers sakho na understand uthi wena ekhaya uphume ekhayeni lesithembu Eastern Cape esithembini usaphila ubabakho ubaba usaphila ba so yena ngale situation uthini utata kandimxelela izinto ngoba utata wami ngumuntu ongabheliviyo kwezinto ezidibene nezangoma yena phakathi yabo jale he haona taba my brother he ha re tsamayeng re yeng ko yena a lo re jwetsa hantlantle gore bothata ke eng wena o ntshe tšhelete so mara ntho tsa o di sa sebetse wa utlwisisa gore tšhelete o se tshong ya fela le felle so guys ntho re etsang no re tlo tsamaya le my brother re tsamaye re ko ngakeng eo ne sa lentse mo thusa a sa boneng diphetogo but o feel like 10,000 hae e jaile fela ha ona thusa ha ona improvement ka life ha ona next so ra tsamaya no re tlo tsamaya le my brother re ya ngakeng Mr Jones le Gucci can we please move my brother ntse tse ding di bohlokwane especially if motho au nkareng ane o ile ko ka fate ya wena o ya mothong o tla thola thuso then ha o fihla mo bo thola ga o sana diphetogo ha o sana next my brother bona la ndibhlungu nyani siswa because like nyani ndiyawudinga umsebenzi ndiyafuna usebenza yabo because like i-10,000 inintsi 10,000 sister and xa ndiya kuye ngoku uyandishashalaza ngoku yabo xa sendisiya kuye ndifuna ndimxelele uba into zami azikhanyi ngoku yabo re ke itshwantshe le nna because of ke thusa batho ba bangata but ke understand bohloko ba hao o wrong so ntho ke tlo itshong no gore ntho e yang chazo ba di rutisa batho ba bangata gore ntho tse ding tshwantse re shebe a se wonke umuntu
onomoya ozowenza izinto zesimoya ezi-right dingaka tse ding tse fake tse di ja tšhelete tsa batho bathong. You're so right, Lapo Blue. Just imagine, uthatha 10,000 yonke, maybe that's your last time 10,000. Uthi wena uyofuneka uyothola usizo. Kuphi? Nange uye lo. Uye lo. Oh, lo ngathenzi ingadi. Uye lo. Okay. Batho ba mlime bilo etsa le garden. My brother, ha re lwaneng ke re buang hantle. Please. Re buang hantle. Motho moholo le kae? Sanibonani. Kunjani buti? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Ke a bona gore makalletse di camera. Ha ga tla ka utlolwana. Re batho ba Jozi Bioscope o buang le ena monana ke Lady Blue. Ke ngoletse ke my brother. Wa mo tseba ke? Ha buti ngiyamazi phela buti. Oh okay. So ke tlo mo fa fela sebaka so rena a ihlaloso hantle why a re bitsitse re Jozi Bioscope. Hayi ngiyakuzisa inkinga bengicela nje unginike ithuba ngikwazi ukubeka lento yami lapha. Okay. Ha ona bothata. Oh okay. Ngakhuluma inkinga qhubeka. Okay. A re tse so my brother ke kopa emela ka my brother kopa teka mo ska furalla camera please. Thank you. Batla camera yo bona. So my brothers ka re tlile ke mkhuluma. Ngimkhulu umdloli. Okay Mdloli ngiyakuna nkinga. So baba Mdloli njengoba silana ke ithi ngiphi my brother chance like ukuthi nje yena ayibuwele kiyo my brother umjezo why really. Into bangela ba ndibiza abantu ndifuna imali yami. Because wathi uzanceda ngizofumana umsebenzi. Ngokumsebenza ndifumana ngoku. Xa manje siza phakho ndiceba fonini umsebenzi ndifumana wena unike imali yami ndithi ndifuna imali yami back awufuna udinga imali yami. Yilo nje bangela ba ndizenziza necamera namhlanje. Camera ufuna ukukhuluma nami ungezi uwedwa uzokhuluma kahle nami ungizela nama camera manje ungibukisa nabantu emphakathini. Musisa lenzatla musuko wena so ayethe kuma yikho le dithethayo manje wena. Into engifuna ukuyazi ke mfowethu njobe ekhuluma i1 ukuthi akasebenzanga ngani yena njobe ngitshelene ukuthi usebenzile 10,000 for 3 days. Usebenzile mfowethu u3 days ngimenzele yonke into njobe ngitshela ukuthi yenze ngakho. Mensale ansitse 10,000 ke ngitho ichongo gore ayigupile nguwena iseyetsahala no. Uyayibona wena improvement njengoba yena keep 10,000 khona into isho ukuthi hayi la ngimsebenzile ku right Nkosi yami. Yonke into ngiyenze njengoba ngivele kumele ngenze. Wenzeni? Ngamnika ukuthi uthi ageza ahlambulule yena ngoba ngimtshelile ukuthi kwenzakalani. Dala lihlamba kunihlambo. Dala lihlamba sisi lo muntu lo ayikho lento ayizalo. Lo muntu lo ndiyamxeba qhobe ekhaya qhobe ndimo omdala pha. And abantu basekhaya bajoge mina ndifuna lo mntu ngandisiza kuye na 6 months lo mntu ndisiza kuye lo usebenzile mfowethu akayi ngidokho imali mase 6 months ikawufela abantu manje lento ayenzayo nje into engavumelekanga impela. Okay manje if lo muntu ngelivume yonke lento ayenzayo mara lo muntu usebenza 3 days kuphela if asebenza 3 days kuphela aqoshwa manje ama 6 months yonke ngithola ukuthi uyiblessing yayo umyenzele izinto zakhe ezireke ayenze ngikwenzile la ngifinyelela khona nami ukuthi ngakwenza okunye ozongitshela 6 months ikawufela ntsatla mona mkhulu ntso sayetsa hali next why bothatha ke ngo blockile ngobani wena ke tshepa o motho wa batho ba baholo and o tseba ha o fa motho setlhare mo thusa ka ntso so wa tseba go sloetsa eng empa batha so nka le bo 6 months sa lentsatla mo sina dipheto sina next batho a ke understand le ba ka itlwele re bua ka 10,000 mo motho molo le 1000 ke re ntse ile ngata even if now feel on re bua ka 10,000 di 1000 tse 10 mara motho wa batho a thusa kwakona lo 10,000 la nginike wona bekuyimali encane ngimcabangela mangithi ngiyabheka into zakhe imali encane kubani kuwe ndewe izivaleke ngakhona kodwa umsebenzi ngikwenzile ndewe ngwenza ngakho usebenzile akasebenzanga akakutshela ngisebenzile nangu phambi kwakho umbuzo ukuthi akasebenzanga ngani usho ukuthi fanele uqala ayijoga mamela la 3 days adifumananga la 10,000 le bendikunika yona mani wena mani my brothers come on uqapkisa wena mani imali yami wena angazi ufuna ngenzeni phendula kathi wena wow guys wait Emma uthi ngenze njani ukuthi ngiyasho ngiyavuma ukuthi le 10,000 ngibhadala manje ukuthi mina ngithola umsebenzi ngisebenza 3 days kuphela ha uthi mina ngenze njani bafunga ngoba yonke into engenziwa waqashwa wena waqashwa ngakulungisela nkabi yami my brother 10,000 mube muthu asebenza 3 days maka uskema imali or ukuthi uyena akasebenzanga inkinga ukuthi ukhiphe imali ngoba beka in need asitshela ukuthi njengoba wena umuntu abantu abadala uzomnceda so that impilo yakhe izoba better but if atla ko wena usamuthuso esabuphilo baye bube weske into into engiyazi after ephuma la kwami into engithe izokwenzeka ayenza ngala ngani ngoba yonke into yenzakale njengoba ngisikhulumile naye ngikibuthe wena ukuthi 3 days awusho ukuthi 3 days you must umele ukuthi specify ukuthi lento yami bafobheka izosebenza 3 days kuphela so wena umtshela ukuthi uzothola umsebenzi tu utholile umsebenzi wa 3 days mutho
motho mo lo ska dlala ka batho o ka se thuse motho a qetile ba thola mosebetsi Idolo ezileyo. Hey mfondini idolo ezileyo. Idolo ezileyo mfondini. udlala Wena kawujongile. Funa imali yami. Funa imali yami. hayi ningeneneni baba lizolimazana my brother bon re kopa arrête so nice thina la azelanga kulo lo wafo lesicela kumsiza ukuthi athole imali yakhe back because lento yakho 3 days ayimbedo leyo ayikho ngilisa manje ngoba mina ngwenzile umsebenzi wami motho mo arrête so because of wena o re isa pele le morao and ha ka tlela ntho tse mona re tlile ka mosebetsi ntho ke ikopang wena fela re kopa o fa buti 10,000 plus o qeta le hore inyane ke tshepa re chelete ya hore 10,000 inyane o na le chelete ngata o feta 10,000 plus o kenelwa ke di-clients ke go shapo wena ingane la muntu omdala bese cela nje i-10,000 ka buti o re fe fela 10,000 a buti a itholle fela 10,000 ya hae o sa tla decide yena go ya ko ngakeng engwe a batlang o mo thuse o go etsang ka 10,000 ya hae so senze njani ngalo msebenzi sengiwenzile ke nezinto engimnike zona lezi zinto engizenzile njani ngaso ukuthi uma wena ngimnika imali lo muntu ayikho imali engimnika wenze ntoni vele Idolo ezileyo lo muntu. Idolo ezileyo mfondini. wenze ntoni Mfondini idolo ezileyo. Mfondini usicela ngedlozi lakho manje idlozi lakho la ntoni manje. oh wait Idlozi lakho yaqasha. so wait my brother wait Idlozi lakho bena istile. bana nka go bapetse dipapadi ntho tlo etsang no ke tlo Mr Jones le Gucci ba o kukere tsa melwena la ka le wena maponisa ntse o lokile wa ntsha fela chelete ya abuti bana wena ntantla o le menemene into ake mina angivumi nje ukuthi munkeng usile munkeng yes simela ini Masikhuluma. aritsamaileni Siyathetha imali oh mutole mukukeni ake ha batli chelete batho wait mukukeni wait okay khuluma ngizokhuluma kanjani ngisemoyeni uyamazi usiyabo ngendlovu wena ngithi uyamazi ngithi wait isitshele phela kancane my brother wenzeni khuluma kahle le ndaba Idolo ufuna uthetha. okay Mr Jones put this guy down kuthi mube enkofatsi a re jwetse nnete bana o skele mpascope wena uthe uyamazi ngithi usiyabo ngendlovu Umntana kaDaba utheni? yabona ke wena ngalela langa ufika la kimi uthe uma uqeda ukuphuma wena wangena naye ezobheka into zakhe wase ngitshela ngendaba yakho ukuthi kunento engathi wena ufuna ukuthi akuphambasenele yona unginikile yini 18,000 ukunike malini 18,000 yes Uyayikho imali yabantu. wanginika emanyani yes so ngisebenzisile mina ngisebenza ngemali ukuthi ubani ofika kwenzakalani esidonga ufuna ngwenzele lento ofuna ukuyenza ngiyayenza so mina makakunikezelwe 18,000 wakunikezelwe 18,000 reason we-18,000 kuhlanganisa yonke into abayizele nale yamfowethu eseyikhuluma ukuthi hayi kunomuntu engifuna ukungenzele yona into zakhe ngiziphambanise mawuthi uyabheka ukuthi umuntu naye lo muntu uqeda kuphuma kimi manje kodwa mina njengoba ngishilo ukuthi ngibhizi ngisebenza imali mina kahle sisi wena usebenza ukunetha mina ngisebenza imali sisi onemali kimi mina ngiyeza ngimsize so wena abantu bayeza bazocela uxolo uphinde futhi ubawise phansi same time usisi ngeze njani makunemali njengoba ngisho sisi ngidila ngemali let me ask you something wena calling ya hao ke hore o fiwe calling ke batho ba ko tlase go thuse batho hore ke calling ya hao o etse chelete ka yona ngenza imali and ngapha futhi ngiyabasiza ukusiza ngithi ngenza ukuthi ngisiza kabi or ngisiza kahle mara wa bona ke bugolo go thuka fela ntho ke bugebe so my brother hona le ntho le ibitsitseng ka mang bongani Ndlovu wena uthi kuze ubongani Ndlovu le relateana jwang le bongani Ndlovu Kaloku sisi sibe dicacisile uba mina ndisuka esithembini tata mbele sithembi. So ubongani ngumntana wako komnye umama yabo umntaka kaDaba uyaqonda so ndimazo lo hlobo so ndiyothi kuba kuye kanti lo ongafuni ndiphumelele ngitshela ngithi ukuthi njengoba sasikhulumile mina nawe ukuthi umuntu obhethisa izinto zakho zoba zingahambi zinje izinto umuntu wakhona endlini ekhaya angizange nganabe udaba lonke ngachaza yonke into ngangafuni ukuthi ngibeke ngangifuni nje ukuthi ngikulungisele side mamela he ubani no ke utlwa ke ngwana Daba wo re ke mango o tlileng mo ha re sa ikena eo gona re tlile ka abuti mona ska re tlile ka abuti o file 10,000 ai ntwe ke kopang ko wena fela go re lokisetsa abuti ditsela tsa di etsa tsela tsa di be sharp go gone ntwe ya re lona tshwantse le fapanye dintho le dise ko left tshwantse le go right kopa di stop and another thing re kopa o replace 10,000 abuti because of kinano re nka ba iketseditse something a bit unlike uzo replace abuti omdala sifuna ukuthi nje kuze kungene namaphoyisa size yabona nje ngamsiza ngivula into zakhe ngilungise njengoba esengethe namakhaya sifuna ne 10,000 i 10,000 kodwa ngeke ngikhuluma ukuthi angeke
ke yona ayithole For kahle ini inkinga? ngingamvulela into zakhe Yeah. yonke into ngiyenza ibe kahle ngiqhubeke neprocess yayo yonke into ukuthi yena abe right Mara wamvulela wamvalela musi. Manje sivule ngiluchazile kwamampela. udaba lami mfethu ukuthi kwenzakalani My ngeke brother, Okay, 10,000 akayitholi. 10,000 ngeke ayitholi For in ha o tlo re jwetsa ha o re jwetsa wena 10,000 a tlo uthola o jwetsa ke rona gore tshwantse o patale abuti 10,000 ka semolao akere ma so ngingasamvuleli into zakhe ngeke Vule. ngiyeke my brother fula izinto uzobhatala i-10,000 ngimbuyisela imali ngimvulele nanoma into zakhe wayipha wampha hafa sisi uhlabona kodwa ngeke ngcono ngenze okugodwa ke isitha ngiyamvulela ngimnika imali fika weza ngento e-right o-eda izinto ey'ningi so that's why ngithi angiceli ngiyakutshela ukuthi yetsa dintho ka semolao mofe 10,000 naye umlukisetse dintho please hayi sisangazi le angiyazi phela Oh asingahamba nawe if inkinga. le angiyazi awuzumnika le mali sokunika le mali ayikho angizwisisi awuzwisisi yini kahle kahle lo muntu ufuna imali or ufuna usizo awuzumnika le mali nathi yabuza ufunani kahle kahle ufuna uncedo or ufuna imali Ufuna imali yami. ngitsheleni into enizele la kahle kahle imali Ngisize ngayo noncedo mina. imali noncedo oh ngeke uthola izinto ezithile mara mamela something Awungadumisi. akatla ka o tlo bapala Mali motho. yami. wayizulu impela hawu ngeke Wait my brother ha gatela o tlo dlala mamela motho o molo mamela ha mamela motho o molo ha gatela o tlo bapala mo first of all abuti o tlile ka di-intentions tse sharp a go mo thusa kwaba uwo koza abo bongani bani bazothi umphambanisele indlela nananani ke bothata ba bo so mo fe 10,000 re kopa 10,000 ya ngisebenza imali sisi mina ngisebenza imali ofuna ngimsize ukuthi ufuna ngimsize kanjani kabi or kahle ngiyayenza into emele Awuncedanga. nje ngiyachaza manje njengoba senifikile ke ngase ngibona Akuna lapho amakhemisi singena khona bekangekho akusi kwenzakaleni ngizomsiza ngale ndlela ngomsiza ngayo kodwa imali hayi angiboni imali awubona ngeke angiboni imali phela kibutsotsi manje siza kuwe 6 months imali angeke impela imali angeke kulunge imali kanjani futhi ngasangifile my brother wena sotsho ngibatla gore o kenetse le maponisa wethu ngeke ngenza noma yini efuna kodwa imali mina ngamsiza ubhudena ngidongimsiza ebe ngifuna ukumsiza abantu bakubhekile lana kuma-camera shuthi uma lokuthi emali nani wena uzozenzela ukuthi abantu bangasangeni la bangazoza batlo batla thuso because of ushebiwe mone Bheka manje sekwenzakala njengoba efike nami ubona ukuthi khona umuntu usazongena so what's like my brother ke kgathetse ke mathata a hawane gona re le mo Josie Bascop re tla mo thusa buti ifa abuti fela tšhelete ya re kopa fela tšhelete ya nini si imele kodwa nje ayikho into yomlungu simele imali hayi asingene ngimtransferele ayikho into yomlungu re tseba dingaka my brother se tlo mo thusa hayi ayikho into yomlungu Gucci ke kopa o tsamele yena kgone nka whatsoever money or wa di-transfer ayo ntho e sharp Gucci ke kopa o tsamele yena please hawu wena usile kanti my brother letha leyo mali asinandaba ukuthi yenzani sizamnceda my brother sike ke na le batla tla bo Gucci ke tswa fa re letlalwana ntho re tlo o etsang so ska ha o tlo transferela tšhelete ao ska tsamaya le Gucci so o sharp o tlo transferela tšhelete but rona re le Josie Bascop re na le dingaka tsa rona tse mo molaong tse ngodisitsweng dingaka tse nang le dipampiri tse ka o thusang mo seemong se sa hawane akakuphe nje 10,000 njengoba athulani di-phone bakutransferela imali akunankinga ane but ukwamanje sesizokunceda njengey'nyanga ze-Josie Bascop okay ukuthi nawe impilo yakho ibe right because of lona nje ayikho into asazokenzela yona right uzothi uyakunceda abize futhi ifamily uyayibona umuntu omdala wayiziking guys kuyathapha ke labona re fihlile komkhulu mona ise re fihla komkhulu mkhulu mona abuti umufile 10,000 itse mofa 10,000 watla family yabo abuti mona itse ifihla itse ba bona abuti utlile ba ba kopa mofapa ntshetsa dintho godima ntsa ntshitse 10,000 ba mofapa ntshetsa dintho so gogo mona mkhulu mona o re yena aka se mofidi thuto tse ithu o re yena it's either aka mofa fela 10,000 akapa ska mthusa ora thuso ga ska mofa 10,000 so ke itse sa keng sa re le Josie Bascop ka re na le dingaka tsa rona tsenang le dipampiri ngaka tsa di-professional tse re di tsebang gale di thusa batho ba bang le ba bang ba re ngollang re mekile sure no ska ha tsamile le Gucci so o transferela fela abuti tšhelete ya hae so ntho re tlo e etsang rona no ko wa tsa keng re mo thusa ka dingaka tsa rona le Josie Bascop re be masong a rona ke a le rata ka ofela guys ne kopa le making sure ebile le shebeng dingaka tsa lona le yang ko tsona hore batho bao ba le thusang ba shapona ene ba tseba ditlhago or ba sebetsa ka nnete na so lona if una le mathata tshwanang le abuti o ska le bala fela go email ko Josie Bascop to se to tsere ke a le rata ka ofela guys and I'll see you in the next episode yes baby my brother re mo email Gucci ba fetsa ha re ba emele ba hlaya ne ha ona bothata yeah